хоч на початку августа спаднув добрий дощ. Вон кукуриці не могол помогнути коло звекшання урожаю, лjem pomohol, že by dokončila vegetaciju, ta teraz, jak rezultat, máme počvišane dozrevanje, jak вчасних, так і позніших гібридів. У Куцурському хуторі почала ламачка pred 2 тижнями. Mi už počali lamati jak to tižna, evo lameme jedan tizenj još za teraz. Kasnije još kukuricu, kukurica už dozrela i fao 600-700 grupu isto lameme. Nježe ljemaranki prišli, ali šitsko naraz verovatno prihodzi još kukurica. Teraz lamačka počala daku skorej, jak drugi rok, ajde, prešlo roku isto bilo u toto vreme, ali polovka septembra, znači rušeli smo kukuricu, lupac do zarna, kukurica suha, máme uglavnom to tiranči fajti, dakle, skorej dozrevaju, do zarna, to baš kukurici, ktorý še lupu za zarno. Jest u Kucurskim hotare možda i najvećeg pola Kucurskog hotara kukurica. Prinosi možda dakle zmenši, znači jak u proseku drugi roki, ali bitne nam, že kukurica suha, takže nie muszę sušici, nie troški sušenja, ta to na iste vidze jagodi, kad je dakle zvekši prinos, ali troški sušenja dok podbivaju ostanje od prilike suhe kukurice isto i teraz, prinosi od 5 do 6 toni otprilike po holtu, jest dakle vecej, jest i menjej, znači, ali uglavnom to ti prosečni prinosi dakle kolo od 5 do 6 toni. Hoć cena kukurici nie bardzo wysoka i chwiljkowo wynosi 14 dinari z PDV-om, dobri urožaji kompenzuju nisku cenu, ta veli parasti budu zadovoljni, a možu i ohabic kukuricu po čardakoh i silosoh, da pričekac jar, kad cena vjerojatno bude vekša.